Povodom najave Živadina Lekića, bivšeg poslanika radikala koji je prešao u pokret Snaga Srbije, da će predsjednik te stranke Bogoljub Karić danas doći u Skupštinu da da izjavu novinarima, predsjednik parlamenta Predrag Marković sa mesta predsjedavajućeg poručio je da svaki građanin može da dođe u Skupštinu, ali u danu otvorenih vrata. Dan otvorenih vrata ovog meseca je 28. i prima se, molim vas, i zahtevi se primaju preko kabineta predsjednika Skupštine. Svako ko bi probao na silu da uđe, naravno da bi imao posljedice. Za to vreme Živadin Lekić strpljivo je napolju čekao svog predsjednika. Evo ga naš Junače, srpski Junače. Bravo. Prema nama male. Dobar dan. Ne daju mi, ja bi ušao, ako mogu čak i na ruke i na noge i kako god hoćete. Rekao mi je predsjednik parlamenta da nije dobro, on će me primiti u sredu, ali da nije dobro da ja pokušam da se pojavim u Skupštini, jer jednostavno nemamo poslanički klub, a to znači da treba i da formiramo poslanički klub onda. Evo, ja očekujem da i drugi poslanici koji nisu zaplašeni da se jave i da dođu i da se pridruže našem poslaniku Lekiću. A imena imate u parlamentu koliko hoćete nezadovoljnih ljudi, pa vama je jasno da je Srbija nezadovoljna. U Srbiji cela vladajuća koalicija nema 15%, a opozicija ima 75%. To je svakome jasno čemu se radi. Odgovarajući na pitanje da li preuzimanjem poslanika drugih stranaka prekraja izbornu volju građana, lider pokreta Snaga Srbije kaže da poslanik sa svojim mandatom ima pravo da odabere ono što smatra da je najbolje za Srbiju.